bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ke Meghalaya State Olympic Association kan rakhe ya ka Olympic Day arajar arpusau dah kebakan penlong ya kejinya kop mare ya kepala tip kum ke 5th Olympic Day 10K run haka arpu artarik ujeleo arajar arpusau haka ni kan nongba shlong kani kejinya kop mare kaban long haka por 100 baje men step kan sedang na JN Stadium Shasau Furlong Shillong College Don Bosco Police Point Beat House, Fire Brigade, St. Edmunds, Malki, Civil Hospital, Secretariat, DC Office, Sharaj Bhavan, Watts Lake, Yopolo, Ban Penkut Biang, HJN Stadium. Ketika senjuk kalapan krek ru iki khusnam kepada kepisan kebentar ki nongjob kentay bat senrang kiba nadu khan reos nam shaneng. Bat kumjuru haka open category bat kibala sun post nem shaneng. Si larai ban pelong ya ka Olympic Iran haka apu atrik ujun hajaka apulai di Sunday. Ini ka kumujing tha jamba Indian Olympic Association jing ya recommend the Olympic Day celebration lo partai bar ko way kay celebrate kum ga sini jamba Olympic. Tengir kum ga Meghalaya Olympic larai pelong ya ka 10K run ke 5th and 10th run ni bangi sule man snem. Gane jing ilaka kan sedang haka apu atrik men step na puluh por nya waji haba gidan atrik gi kategori go way gi open country snem seneng go way gi sun post snem seneng ka bisa bing ai dari san hajar la hajar bat hajar first second third gi senior season bendri post snem seneng ngila penbiang wan ai kum ki jinga subha itu ba he kerta kumujing pen slur bagila pendep ya kan garan dan yang ngajong yang mesti yang wear baro itu bisa mare banwan nagali yang mesti la pun krer gi t-shirt ke bangi ai haga sni ba mare haga kat wan klo nengkong ngin ai nama bagi champion pisai ti wan nengkong la dun bok la yo gi t-shirt ke bangi ai haga sni ba mare dan step tang ini tin